Lima timana ibsni tu manusia si sasalong namori. Pengening ko si Allah kenapa seketan wai amang atawa bisni si sasalong namori. Amin ani wai. Beli tanah amang atawa diri juga si surga. Paganero na suka pakataling bono sana katul maut. Antum nai atur wallah. Fa idza jaa ajalahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima tarak. Andana ti wallah andana ni kapakataling umakiranu kapatay nama terurat la'alli a'mala salihan fima tarak. Hai kadana nami napakaputwa kaming kasih ku dunia kaang kami makang gelebeg sama piamala kung amin amin taga kami gini kapasin dito manusia andana ni kasan dengan yan semanakan maut ayah ulul yan nasang gibu o manis sati mana ulul nasang gibu mata atong adun ibu talina tantua o makabala ka iman tuwa pati mata antong na ikada maka ikadua makaturun walau kapatay fayaqul rabbi laula akhamatani ila ajalin qaribah فأصدق وأكن من الصالحين فيقول مدرويان هاي كدنانكو إن وكنكا نفكاكلا سيكو ميتو التعليق ميتو أوراس فأصدق كانكم بلو يا أريبنك سسدكا كلا وأكن من الصالحين أبوانكم أبرسيكو مغتا ومبيبيا antum apa ni kasita dapat ni kasita kan iman to kasita bro kasih wallah itu betul kasih wallah kasih malas kasih ada ni kapatay nga nagadi kado yung sini manusia nandun ni kahadapan ng sini wallah mahadap niya sa Allah tunay ka wallah mapagturo mga tao kahadap niya sa Allah Rabbana abasarna wa sami'na fawji'na na'mal salihan Rabbana kadna nami abasarna miyaka ilay kami wasami'na miyaka nal kami ilay rasyukul kulaw lay rasi sa mga namori farji'na pakaputwa kami kasih ku dunia na'mal salihah gagalabag kami dun sa mga pipya inna muqinun mata na sa kami nami tumang kada kami Allah iman taon na din nga magaganda makapasunito kang kada kapan matay dan kapan na maubay sa Allah dan kami dyan ay sa Allah adig na lati ko kapag isinyan ko naman thumma latus'alun na yawmaidin anin na'im oriyan yan isa si kumanusia sulit mo Allah din yung tiyabi turun wallah si urit niya na barad isa panindak na dos katanay sa mga talog mo amin amin animay turun wallah ya abadi udno minni lamastahyayto minni wa mastahyayta min khalqik hay urit pang kuwati wallah ubay kami dakong kadi na kaya kadi di preso lagi ka manusia Allah sesama kau sih Allah banyak orang berbeda kapasitas itu manusia kedua kata lo sendirian antara ni kau mau mai daerah nama apa lagi dan semua yang kelba kau mangali mairan au billahi min dalik bahali da sun tamu Allah kailangan namin ya bidang alta itu niman to yauma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba Sikwalungan nakasandangan manusia sumiyang galabak ko duwang balalim manian matruya ya laitani matruya na hayo ba ko bumim balo ya buta manaw ba ko bumim balo ya lapot so lapot na din si kesayan so dunia Subutan anda dan katunagian nabi ada dan kena basiksa lagi dekat manusia yang dengan mga kapira basiramu beloy mga buta kagil kesan dengan sopa mana yaumul akhir ni daerah sopa di kabu pamana neraka jahanam kapat sini ke manusia nasuka ke kawannya nasiko kita bingung anda ni kawan ka kitab gadul na 100% na tahu kasih neraka atau may nagtiriran anak dikir Allah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah susiran utuwaji wallah miya kawairana sukitabirana si kuliwa fayaqulu ya laitani
maturuiran hai ba kembuda magwa sudah petaranakeun Tanto sakanya nang yaya ko kailan akong balbakayan. Tamang ko kaya sinangga, ipung ko kailan ka sa marata. Tamang ko kaya pamagantakan, ipangilin na kilang wala sobra pa sa TV. Nalangon na kumenta, ipung ko lang yung nagmula na kumenta. Pahinta pa na datang siya. Allah, pagkumintan, ito na bigay mo lang siya pang isip ko, ha? Ato na isang bato to. walang adari ma hisabiya dia kandana katawan wanda ko kibilang dia kang katawan utawa ko kunaraka anta kasi ako kusurga anta kasi ko pitulapis sunaraka wa ikanam anta kay kalima dingad din ang katawan Ya laitaha kanatil qadhiya inaw babu min baloya kapatay dun sa dayon panganay no rin Allah baradun sa matay ha kaan di kasiksa sisan niya na pagpalawin sa kapatay salo nga na mo rin ang pandigan niya katro Allah la yaduquna fiha al-maut illa mautatal ula Dada nakapatay saya ti wallah inung taasi ko kapatay paganay ginasok ya patay ka sa nuya o ino kapatay ka na sumbalin sa kapatay di ka nabutay umasok ka na di ka nabutay umakana ka di ka nabutay Allah halaka ma'agna anni maliya inauda ko malinding o tamu kakan so tamu kananakanan wallah o ino kapatay ka da maududa ko agamana dada nagkumang kaon sa along na mauri pingitalita ka so uyag-uyag ka halakan ni sultaniya inahumiya dapan subagrakad to narkanan wallah pula dato anda dani kapatay ka nagkuhanan wallah na salakaw mana pakapendato niya na mapikan dato walis ka Allahu Akbar ginan atong naigdas mada kasi sinitugay na 5 araw yung tanong antong ni kapandi na tagong taon ka puso tanong ka madi pa kapuyag-uyag tanong wallahi ka pa kaya na miyater tanong wallahi tanong ni ka pa mapitan na miyater tanong di tanong masisig mo kapag kaya sumunod ka tumanay ka taga oh tanong niya aya kalimana suka pa ka kailan niya na si kunara ka jahannam Allahumma katur wallah waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadakkaru al-insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati amay danaka Ame kami taling umasalo ano to sunaraga jahannam na pagpana na dumadan sa manusia pagpana na dumadan manusia sa malian makaratagan kaya na pala yung napikitan ulan wallah anda miyaru beso ka uyag-uyag yan si mga day ko agamaanta kasi ko kambaradusa miya katubat mga day udah makatubat anto na pa ni baliyati Allah ka para na dumasalong ano to Allahu Akbar namadkaro manusia Kayo ba ko bumi akang balas sama na ka nagalabag ka nagataling umang kusaya niya kasindi ada din ikapusingiran si kunaraka nalalis na sumalik wana daw ya malik yulog si kunaraka liyaqdi alayna rabbuk hay malik tinggal sa kami yakiw kadyan ka hay malik tanto na nagyataman sunaraka bunuh kami yakiw kadyan ka kami dikasiksa nagito ba ang pagkisubukong wala adad na kapatay si nato na maturiran yulog siya nung na miyalera na di siya nung bakawa apa katabang na يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا ينصرون ولا هم ينصرون salo ano to ada kita bangot to manen yan si ko to manen yung tabu udah pakatabang kiran maturiran wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir inauba kami bumimbalo ya mga tawam ya makinag lagi ano bang tanong Aku mga tawam ya mimikiran kami ba kami bumi ka pamimikiran kami di kami mau lugasang kaya siksa kadana